dupa pak de pagagasan roko manyenang kami man tu dupa. Waktu namo pa nabita ang kataw mate na suro nabita man patudupa. Supaya iya rumpun na dupa de na metade bauna de na pada ko parfum yaitu parfumnya tade bauna dan bisa ditekan iya ko dupa de na metade bauna. Tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang. Magi na wangin na sitongan na harumannya yang dibutuhkan. Pak maka de nabita yaitu malaika na poji agaga mawangi. Tanya rumpun na. Apa iya kena rumpun na pak? Aja na nadupa tapat tu. Motor pixer mana tapa jalan. O kelo na pintu Tagasya katalupan no ni rumpu ilalang. Ukon ito na mega tau salapahan. Nasa rumpun na gitu dupa palatui. Padahal makadami ya na dumpu na dupa nang kabaw na masu yang tu na poji malaika na malaika ni tu cata isinin na decengnya mo pigaw ayam itu mapalatu na alay si polo na serumpun na dupet palatu salah-salang itu nih gare cede bawal lesena ini ilmu yang harus dipahami pak jadi iya tiya deupa tak dengia tu maka na mapatu dupa memang ulama-ulama kita komeloi matarawe mapatu dupa Magi na patudupa na selain dia nak dapat namo malaikat juga suka na poji malaikat anu mawangi yaitu ampai nabita namo 2 jam purana lalo na isate kada nabita pura lalo ka paang kamo pibauna onro seru na nabita parpunya itu yaitu si makun raya dia na wading iya wangin na makun raya alena mi bami mau pole lalang denawat dimasui saliwa bauna paangka hade sa podai maka dayanang ka makunrai na parfum na mawi na tanya muhrim na mimawi tanya lakaina maka dosa na yaitu makunrai pada ko bersih na si bawe tu to mimongi parfum na yaitu bahaya na deniate makunrai lo joka yatemi mawangilada ko jokai apa iya turone kung kamawangi tapamatan nam itu di nakarage rumah mo tapamatan nam ilala kinri pole makito tapahangi di makun raya ya apa iya tu napura na wacara matan niya nanya ko serimon ri makada pura na tu podapo ngalina to mi atu makado gandrusu meman